Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kisamlak nang mau plang kilapa dag jingtho sumitri rang ba gajalla konrad ki sangma bankarpat ba un kentiu kordanno ga government of primary school mau plang syaga government secondary school lembat ke jing panbiang ya ki jingdon kam baro nam tak te school haba keren sigilat patai kubor usamla Donald Albert Kurba uliathu ba yakani ka school laseng nadu usnem khat khandai spa arpupra patkan sadap sispa asnem hau arjar arpupra ndai hadu menta kampat don ka secondary section kila kerparu belapan kiu kordan no ikani school secondary section kan ajing mento ye sibun ki khana puli dag ba ailat ki ban peteng ye jing puli haga ju ka school bat kan pendunaru jing pep school siteng por ju ki khana umentri rang ba ka jala kontrak ki sangma ola jubab ye ki bun sapej benia suana barok kiliang kumdo banla ban kan tiu kordan no ye kani school ki samla kila kerpat ik sarkar ban simkhia ban le khamkloi ban pen urlong ye kani jing dawa Teng jonga dengan Donald Albert Kurba, syong Iwan apa mau pulang dan lang ni. Teng Iwan habai day berka di government apa primary school mau pulang. Yung keciwan jungi kelong bangin, ban pensko ya ban sempit yang berendam, chief minister ban kendu ban kerpat itu ban upgrade yang di school, siaga government secondary school mau pulang. Te keciwan jungi betakas ni, kalau kecing kendu jungi chief minister kalau ban ong kalau positif ni kawai kalian kendiat dari ban ong harus tata ban long asuransi pengenjo nak ubah ban upgrade ada ke sekolah kan kamu katakan chance kamu dadan dari kat kum kecing yang kedua jengi ta buang ba kala bandon ladangi upgrade yaka in upgrade nak secondary bat high secondary ru kendai spa arpura bat setangkat tu dia senam kan sekenjo syaka spa senam kau arjar arpura kan sekenjo syaka spa senam ayah kata kalah mar kacing ton jangan ke school kalau kacing mentoy ye kilong yeng long sem ye kena ke bawan na long yeng ka baduna ke bakot kacing yo kacing kot ke baduna de kacing ton jangan ke school tang hadu ke kelas 8 dan ke upper primary section ka kata ya ka ke puli ke putih ke jongki nomor aba kimi kipa school ki hatai kampam gitu bawa nak kalong yang kalong sem ke baduna kihap anda kilangkut nang tei lami na kilanda pas ya ke kelas 8 kihap ban sange no tanah katau baki kimyo lat ban pha iki kun bakin peteng ya ke jingkuli ke jongki nak kalian ke jongi ro ban naliang jong kimi kipa kila ban kalian jong ka school ki headmaster ro kila sim kiai kan ka kam ban lej ban tur smart ban bodien habai de bat ka jing upgrade dengan school ndrei abun sien ha kajing kendu kim sim layo ya kata ka jubab ke basai bat ka susah teng nak kapor sa kapor ban ngiru kajing sia so ban kendu ya chief minister nglawan so ban kendu ya education minister tu pon men lasya kapor barang dai rakam sangma te kajing kendu jengi uru inklamyo ya kata ka response ko biang bat maulai ba dan bor ye bahaba jadi bakan igal ka betah bar kapor ka syong ka chief minister din ang takadaw mga betang sini bisawan ban kendu chief minister kawai lagi daw ba pelong yagi ni bakin bu teng ban bakin ai daw man islam yang ka kam kadai ki ong ba kadula ka enrollment endrei habang yang keren habaki inquiry report ki bala kendok menswa daga daw naga director jong education kila kendok kadau bagi lap siam kadai ba kajing tuna jung kena school kajing tuna jung enrollment har ke school kadai ba nak jung bomdan ke secondary section nomor bagi kimi ki paru ki artian ban pha school iki khun jung ki hakan ke school nomor bagi tep bakan nomdan kajing peteng anda kilatep ya kelas 8 nomor bakan long kajing ero itu ki kena school bikin school tu nda dep ke kelas 8 kin mi bat bikin lek cakap ke school kasih jing iki bikin yo admission segi wiro bat khamtam ni gitu ki bawa nak dungi ngong sam ku jira yo bat kinamla kim kat bor bikin lek ani ke school private aba ya kan katamo kini era mo plangi chan baro ba daru kitan lingkien kiam lingyong tu ter te mongap kitan mongap marbi kaman shwa kala sakri buon man kala sakri shawa jong ka samu plang ru ben
Sendiri kalau kumpul kat benang ya bagi senam kahir kan enrollment ke sekolah mau kumpul lah mention kalau mau report ke panggilan proses kat lain bakal report ke baga department ni syam baga ton ka enroll kadai jing tuna enrollment kadai na dawa kan lah pentingnya kan after keep ka primary education kan penting secondary kata kalau long we ga kadau kalau pentut kimi ka pa bagi pak sekolah te tengi kumki samai song song jong ka song pentingi ikwa ba kumhamo pelang kadai jang this the only upper primary school tinggi kuat berada adik ke school ada lab long grade ya ka secondary kan long gaji mentoi ya kikimi pa tu kumbalong mata kisipun gaji nguna pin shem mah ka school pin ong ka bal diga infrastructure dan pin pet ka security jong school mah ka fencing pin shem the village te pin shem ba kidan ka gate ba biang ki khang tala gate pin shem pa ka ken riang ka jengker along tu ka film hindi mah kidan ka gate ka ba kidan ka jengker te ngaso bun ba kantom ba ka school ru kan sa rakhi shi spas na ma shim snyam tingi ni ba arja bu pra ka rakhi shi spas nam tingi ba nyempa ba ka rakhi kan long tang karong pung chis ni ka jing pen khair ta sini ngi kwa ba ka rakhi ni dei ben lei na ka batakan suppose nyam ka apus nang bangun kamud ba man pencengai bangin upgrade yang sekolah kenang bahkan ai jeng mentoi hi ya kino song jong moplang kumjur ya jong kadong lathan kan aja chakri kan aja mentoi nak duduk besok ki bomdan galat balik ke sekolah ki bakhamram pokok ni dan ke sekolah ki bahajan tu kan rela dan ni don hi ke sekolah government pat kat no gajeng mentoi hi ya uduk besok te nakaleng gajeng kendo jeng chief minister ulang tongin sapet ya kata semua assurance dai wong bangin sepet ya sembangi hapet se kidan ke sekolah bahajan ngaban pe gajeng lang taru te plus ang taru wong bala dangi upgrade nyem kwa ba kembang mentang ki kwa ban streamline ne boro ba ki wong bakadon ka rules sin bangi li ras country harajuk pori haban hab ready lang ba highest country te kang bolong mata wong ba nyapan pet lang na boro kilang kanang ba nginda pang kre ya kata ha mau lang ya school kanam de tang secondary te kan tang harajuk pori kat ka primary abaka highest secondary school te ya kata hi wong ba nung parlapan ban pentikena tang balik wong ya hawai di kata un sapet yang maju yang ka education department kumbala long kamaswa hagil kisah malet no enrollment kelahir ba kalapai hadu caki kelahir keladuna wadi kasih pemur dan keladuna hari kumbalong mata kakajingwan jong headmaster batumai kelas dang merkio bang enrollment te kumbama uru kwa bang di kelas sekolah sarkar tengiru kasih pot kemudian langsung senang ya ketika kaman ketika dia ya kumbalong ilam jong sekolah ban pentikena ba enrollment jong sekolah kan kiu lembaga jing menra jong sarkar muka jing jong sarkar ban ketika dan yang sekolah bayi dia bagi enrollment mah mencep senam rapo du kendai pau rambakla kenda rapo du kendai pau dia mentah kesenam kalau compare kendiat mentah aku itu drupo ini dia ginong kai ka yu ginong kai kita nyongwet baru headmaster tiga jeng sia ka jeng sim kia beningkong kadai ginong headmaster yang haban aka ta ka burom yu bar wala ulong tang headmaster bawan bom dan jeng dai bakan ni kasinong bejongi ndai ulah sim kia adu kata ya kan ni baka jeng perkhat ka jeng sim kia jong nam tang ni kena school kalau hadu kata-kata, tak ada kah ketik yang mensing bejong iru bangin kerjaan lang iu. Lah, leher kamu jom tenggiri kena song hi, nyingi cakamat, nah ketika liang ban penting nama, ba kacang rakhi jubili kana long karong pong cisngi, dari kalong kalong ru pengenyo mah kana mengelak penting pada mau jam cakamat. Bukan ni ka ba pension yang mensim ke jong haru, ke mensim jong hi bangiwan hang ni, bangiwan ba kajing kalau kata kajing drop out kajing i no kena kajing pulih badon ru kajing siam jonga katu kat ni kena bangi kendu kiba macam senam kibala pas nak kelas 8 ngakali ki balai film continue su kajing pulih kajong pi kiong bangin update hadu andala yang sa continue kajing pulih kajong i andangil ngelayo ya kan ni ka secondary school kan ni school badon ru kaba kampen son susu lele yang kalong ba bagi don ki kena school kiba menta kiba kiong bangin penfil kenang matau senam batat hadu bangin dayo ban continue hani kasul anda kaladon yang kata secondary section insa ba kenang bangin yo ban peteng yang hani kasul kan kikwa bikin penfil kenang kejing skokia hadu kata ta habai dei bakani tanah kata kadau ngkerpat nyiwan hang ni nak bensing bajingkit kli ban ya kendu ya sarkari chief minister badon buram ban kerpat subha bon sim khalam yang kakam ba kenang berpenstan kenang ba kanam dan kejeng kata ya kalawai jong ini ki kena ki ba mentah ba ki kena ban sawan ru kenang ban kam tam am tak itu ki bom
biang kayo kuat kibawan kalong iyang kalong sem ke beduk dia tangkata ngakarpat ya chief minister bedun buram pada yang sarkari borok away subah ban sim kya ini kakam